Twaqfet uffiċjalment il-linja tal-ajru Malta Air, ferra tal-akbar linja tal-ajru fl-Ewropa, Ryanair, li se tkun ibbażata f'Malta. Il-Malta Air se topera b'6 ajruplani fil-flotta Maltija ta' Ryanair u fi żmien 3 snin għandha lan illi tirdupjom. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja li matula ġie ssiġilat il-ftehim bejn il-Gvern u Ryanair fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi, ingħad li tkabbir tal-flotta se jsir b'investiment ta' 600 miljun euro. Fl-istess ħin Ryanair se ġġib f'Malta mal-200 ħaddiem u toħloq 350 impjieg ġdid fis-settur tal-avjazzjoni. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser il-bidu ta' Malta Air bħala pass importanti l-qudiem għaliex se ġġib aktar turisti lejn Malta. U ddeskriva t-twelid ta' Malta Air bħala pass eċitanti għal Ryanair u l-Gvern Malti li se jippermetti biex aktar turisti jiskopru il-Gżejjer Maltin. We are an aviation hub providing all the necessary expertise, and obviously the addition of the Ryanair aircraft to our register will definitely attract the right sort of attention and will make our own register even more attractive. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li Ryanair minn dejjem kien kontributur ewlieni fl-industrija tat-turiżmu. Qal li dan il-ftehim huwa xhieda ta' kemm il-Gvern irid jieħu dan il-qasam fil-livell li jmiss. Huwa ddeskriva l-bidu ta' Malta Air bħala rebħa għal Malta li issa għandha żewġ linji tal-ajru illi jtajru l-kuluri u l-bandiera tagħha. Ryanair and Air Malta have been coexisting for the last 12 years. Ryanair has contributed significantly to Malta's economic growth, and so has Air Malta. We're focusing on 2 different business markets. Ryanair do what they do best. They're the world's best, I would dare say, low fares airline. Air Malta is focusing on legacy routes, on main airports, on business class products, on cargo, and probably medium-haul destinations such as Mumbai and other destinations in Sub-Sahara, where we'll kind of push different boundaries. Il-kap eżekuttiv ta' Ryanair Michael O'Leary qal li Malta Air se tkun opportunità ġdida biex tkabbar l-ekonomija Maltija u r-Reġistru Malti tal-Avjazzjoni, tant illi din saret is-37 linja tal-ajru li għażlet ir-Reġistru Malti tal-Ajruplani. O'Leary spjega li fix-xitwa li ġejja is-6 ajruplani li għandha bbażati f'Malta se jinżebgħu bl-ilwien il-ġodda tal-Malta Air. Qal li bis-saħħa ta' Malta Air il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta se tara wkoll żieda fil-bejħ fis-snin li ġejjin, dan wara li rreġistrat surplus għall-ewwel darba f'għexieren ta' snin. And as we grow and market Malta Air, more people will become aware of Air Malta. Because the colours, the names are the same, because they're similar. Actually, I didn't realise Malta Air flew to Heathrow. Well, actually, it's not Malta Air that flies to Heathrow, it's Air Malta. But more people will now book Air Malta flying to Heathrow than necessarily BA. And I think that's one of the strengths of using the same colours, the colours of Malta and the name. Yeah. I think you'll see more people booking on Air Malta because of the growth and the promotion of Malta Air in the coming years. U għazit jgħid li l-ħaddiema bbażati fuq ir-rotot ta' Malta se jkunu trasferiti fuq il-kodba lokali biex iħallsu it-taxxa f'Malta u jikkontribwixxu għall-ekonomija Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.